Takto, vidíte toto logo, to je že Janko Hraško, brutálne rádio, že www.jankohraško.sk. Také pesničky vám hrajú jak nikto. Najlepšie rádio na svete. Nenormálni šráci. Regina o 4:00. Nenormálni šráci, všetci ho máme strašne radi. Years ago, when I was younger, I kinda liked a girl I knew. She was mine, and we were sweethearts. That was then, but then it's true. Zdravím všetkých folkloristov, osobne Janka Hraška vám zdravím, dobre? Jani, Trimše, Jedničkaši, nepáli.